India long puthot COVID-19 akeso avur pen bangpli kithi lapen bangsuri pli atum COVID akeso kelong aphai kelethu. Jirsong asong pen sarihuti arat langgethe pen kisung kache tong atum aphan kirap ke pajirdam. Langhina hithi kai ke amat ke pangthir vet pen ke padu ponji aphan langkili adren ke pangthir asai ke ding. Nangli gastric pen ke danglok diabetes blood pressure pen ke danglok king phu ke so akeso pen ke jok longji aphan choik tha amar jivan adowai. Nangli choik tha angthek misen chelongji amar jivan adowai. So amar jivan dawai ke endun pen ni bong ni anak ki jun pen ki mi ang thek chilong pon bom lo lasela bong pli anak ki jun pen anu se ki mi de je pha e jun po asa bang hutin ta labang so mar jibona dawai chu endun hur tha le pe phone chu contact dun hur tha ki so e bang ajona ki song bong am ta ki mi pon je phan abang hutin na chu endun ran ti thani ta ki chu pen si ki mi ang thek ki chilong si pini rat tum han pachini dun lo ange so dawai chu chen ko ge phung pong ge so phugar ting son son ke so son do pik se tanane la so de vai ke chu pene nan the akimi ya son si che theklong na pen an pe ne ta chu me mu cha son si che theklong Karbi Anglong life adaba birtang ton pen archupanik tha. Non malom det pia dangalong puthot COVID-19 akeso avur nangkili thuroka jok det pia dangalong okpran kilang asai kamatung pen puthot kachere megji aphan tisik chedang pon boma porhut bangpli COVID-19 keso pena jok kithia phai kelong ponthu. Lason si birta ke pangdak ponatengke India long non amat puthot COVID-19 akeso avur nang pathu bom tanglo. Bangso COVID-19 na kiso kelong aphai wo signify hini urmiar ni ada por phai ner kep apor hut anabangki kadu kawe bangsuri ke thomra pharosir kebra trok kebra isi an aphai long pontanglo. Ministry of Health and Family Welfare ahin pen ke pangdak pon atengki bangso aningkan ke damtang arkoi chiklo pen COVID-19 na kiso pen ajok bangthong kebra hini an kithia phai leponlo. Lapen puthot wo signify isi bhom kurani le thot sitami puthot bang li kithia phai longpon thulo kusi pangdak ko official data teng pen langdam pulote kidam tang wo signify isi bhom kurani puthot bang in kora ke thom COVID-19 na kiso kilong tho phai bat pon thutang lo halapu Delhi Tamil Nadu Maharashtra lapen Kerala state along pen COVID-19 akiso kilong aphai longpon lo Lapenan parta Delhi along bangpli kebra troxy and COVID-19 akiso aphai nang ba thupen kaddu kawe bang pharo plira trok ner kebra ke thom an national capital along kiso aphai longpon lo halapu Kerala along COVID-19 akini akiso ke long aphai bang thong kebra pho pen bang suri sira bang pharo plira thong kebra pho an aphai lek dang lo Maharashtra long akini COVID-19 akeso ke long aphai bangin korai si pen kaddu kawe bang pharo phora trok West Bengal long akini bang kebra pi pen pangrum pet pen bang pharo ke thomra thong kebra si an COVID-19 keso abur ke long tho phai nang ba kontang bang so kuthak Union Minister of State and Health and Ayush Mate Independent Church Pratap Rao Yadav ahin pen kaning je pon atengke bangso COVID-19 akiso avur pen kache song pon thuji aphan abangke Central Sarkar hin pen chisik pon pamilo pusi ning je pon lason thotsi Karbi Anglong arlo long sitami COVID-19 akiso pen kachere megji aphan pura doctors do an nurse staff saipu saipi pen kidanglok ke Charlie bomb also mardo an sitami kachere lapen Chirok tok pen kedoji aphansi pachini pon bangso long ke pachini pon ateng pen mask kachiku pen kedo ke thak kache pahelo kedo ke thak kache pangthir la pen sanitization pen kedang lok me thang aphan ajat a symptoms le chilang sedami se kachilang a hemalong dam pen asatlang che endam nang ji pura wo signify hiniarni Dipu Medical College and Hospital a principal cum chief superintendent Professor Dr. Sumitra Hexer pen pachini pon
National Desk Report, Karbi Anglong Live. Lakha ingora pho nilip constituency ke parlo Sarihuti Nihang Karbi Anglong Jirsong Asong pen Reverend Father Joseph Thangkachan Anparta Borsali Teron Koilamati pen Joseph Teron Kolom Singh Teron. The leading site news a CEO atum Sarihuti Nihang Karbi Anpalidam si kisung kajetong vek ahemtun atuma phan kirap ke pajerdam. Kedo o ka lisita kisung ahut kirap dun long ta isi ningkang samlong. Kisung arada pan men sung deta hut ang hor ke parjang duna son bensi sang jang thu ke chua ingti tarpulin sa biscuits lapen harsun ke er hai hui kisung arad apan jirsong asong hin pen Sarihuti arad langge thepen kisung atuma phan pipa jerte kangsi aning pathe the kang rinti langge thepen kisung ke phodun kadu kawe doning kora phohem tu natuma phan kirap pajir ponlonglo labangso ki pi ke pajira hudrong asar devin beta chetong dunsi alangli amikar atuma phan kiron ke pajir hu chetong dunsi jirsong asong pen ke dam Father Joseph Thangkachan aphan ning kaching duk lapen ning kang sam angthek Karbi apoho pen man pengta pipon Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong Live. Non barla chala por hudrong surong bot along sitami arwi kejang pen lang kachitiwok lapuson nang do thek laso pen kachere thek ji aphan pulote hithi kula da jo langkang lumpen kachapajok ji aphan drain ke pangthir vet pen kaike lang ki liawar sai ki pipon henlo lason thotsi langhin constituency ke parlo langhin town mate langhin hithi arlo drain mission kavede da jok langkang lum kilit parpik che theklong si Langhin Municipal Board Chairman Athalian Musahari Lapen, Vice Chairman Rituraj Barua, Commissioner Krishna Mohan Basumutari Lapen Langhin Municipal Abitung, Anparta Langhin BJP Mondol Amaipu Mrinal Brahma Anparta Abitung atum pencherap chetosi Mina Jong Jungang Bong, Tangka Chirungsi Langkili Adong Kepang Tirasai Dengpon. Bangso hot Langhin Ekhi Ajo Kepang Tir Chot Kalisi Lang Kedam Kechat Lapen Kemisen Mate Hithi Kulat ajo lang kedothip thede jia phanpura kimisen drain kasolok ponasai dengpon labang solong hithi kulat kachubia tumtami lapuson kimisen asai ke dengpon theklongsi ningkarong pen non hejong akimi municipal committee atama phan kachoro pajerpon Atheki kedamtang ningkan ko anpelone hithi kulat ki biatum bangso dimalong misen drain nangjipu hangpon bomlo bonta pichun pipe sita halapu non hejong akimi committee chairman Athalian Musahari Lapen vice chairman Rituraj Barua Lapen arisang hoatum ke ning koreisi khibom anvet pensi bangso asai nang pichun pi puta hithi kulat ki biatum pherangkia thengno lamthe jaipon আমাৰ লাংহিন মিউনিচিপাল বোৰ্ড গৈ যিকেইজন আমি আমাৰ চেয়াৰমেন লগত যিকেইটা সদস্যসকল আমি মিউনিচিপাল বোৰ্ড কমিটি গঠন কৰিলোঁ তাৰে পাছত আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে যি এচি মিটিং তাত বহি আমাৰ গোটেই লাংহিন এলেকাত আমি কি সমস্যা আছে কালি যদি চোৱাৰ পাছত দেখিলোঁ কিছুমান জেগাত হাট বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে অহা যোৱা আৰু যান বাহনৰ কাৰণে বহুত অসুবিধাত পৰি আছিলে বিশেষকৈ এই বজাৰ মাছ মাংসৰ আৰু শাক চব্জিৰ বজাৰখন এবছৰ নহয় বহুত বছৰৰ পৰা পানীৰ তলত অকণমান বৰষুণ পৰিলে পানীৰ তলত পৰি থকা অৱস্থা আমি দেখি পাইছোঁ সেয়েহে আমি যিমান অতি শীঘ্ৰে নিজাববীয়াকৈ আমাৰ মিউনিচিপাল বোৰ্ড কমিটিয়ে চিন্তা কৰিলে যে সেইটো কিবা এটা নকৰিলে নহ'ব সেয়েহে যোৱা কালি পৰহিৰ পৰাই আমি গোটেই এই এলেকাত এই পানীটো বাহিৰলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা যিটো চিন্তা কৰি তীব্ৰ গতিত কাম কৰি আছে
আমাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন সন্মানীয় এফিলেন বাগবাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ লাংহিন মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ ভাইচ চেয়াৰমেন ঋতুৰাজ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আৰু লগতে আমাৰ লগত সহযোগ দিছে আমাৰ লাংহিন মণ্ডলৰ বিজেপি লাংহিন মণ্ডলৰ সভাপতি মৃণাল ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াও আমি একেলগত মিলি পেলাই এয়া এইকেইদিনতে আমি বহুখিনি নালা চাফা কৰিলোঁ এয়া পিছত আমি জিচিপি লগাই থকা দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ নিশ্চয় ৰাইজেও এইখিনি আমি অতি সুখী আৰু সন্তুষ্ট বৰ্তমান যি আমাৰ টাউন কমিটিৰ যি নতুন চেয়াৰমেনৰ একেলগে সদস্য যি কাম কৰিছে প্ৰগতি হিচাপে অন্যতম আমি সুখী হৈছোঁ আগৰ দিনত তেনেকুৱা হোৱা নাছিল আমি বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিছিলোঁ যে আমাৰ ড্ৰেইনবিলাক চাফা কৰক বা কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক ইমান দিন পোৱাৰ পাছতো আমি এইবিলাক সুবিধা হোৱা নাছিলোঁ আমি এই কেইদিনমানত নতুন যি টাউন কমিটিৰ কমিটি গঠন হয় ইমান সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে আমি নতুন কমিটিখন কেতিয়া গঠন হৈছিল আজি আমি বিশেষত ডেটটো ক'ব নোৱাৰোঁ এই এসপ্তাহমান আগৰ কথা বুলি আমি অলপ গম পাইছোঁ তো সেইকাৰণে এই এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এখেতসকলে যি কাম কৰিছে পদক্ষেপ লৈছে আমি খুব বেপাৰী আমাৰ মাংস বজাৰৰ যি বেপাৰী সংখ্যা খুব সন্তুষ্ট লাংহিন পেন সাৰপাং ৰিং টিকাথাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ लाखाइंग कोरट्रो दुआरबागुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो दोलामारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स अलोंग दोलामारा केएसए हेड ब्रांच अटुमपेन पटर पिपोंसी हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लपेन हायर सेकेंडरी असतलांग अलोंग की उन्दुना तुमाफान कारचुआ अजय में कपमान पोन लासोंसी वो सिग्निफाई हिनियरनी लाखाइंग कोरट्रो दुआरबागुरी एमएसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्लो दोलामारा कल्चरल कॉम्प्लेक्स अलोंग दोलामारा केएसए हेड ब्रांच अमाइफू मिडरसन टॉकबी लपेनारी संघो अटुमपेन चपटर पिपोंसी HSLC lapen HS ki undun atumaphan karcho jamek lapen education awareness program jamek kapamanpon bangso jamek along aluhia mana peng pen kachitong dun laki resource person Raton Terang Dolamara town board chairman Mongol Singh Terang Duarbaguri VDC member John Kathar Gulaghat KSA organizing secretary Sarkuru Tiso Delhi KSA pen Bidya Ingti Sarbinong Teron Assam Gaurav Awardee lapen Bokajan KSA members Sarbinong Tokbia tum chetong dun pen ke chenglok ke theke ding tum chetong dun si HSLC la pen HS ki undun ke charlia somara tuma phan karcho la pen isi cherok tok amai mate awareness etami mission pen pichun pon awareness program asipini ya program kan ke mission me pichun pon lo student dum setame na chetong dun apai do hoy lasi lason thak mane student han office tame lason aku ya bang same archo longbo mi besi heli tu ning khelo lasi student do han same best wish laben future class 12 pass that ma class 10 pass that pen ko pisi ke chari nangi mala so alam ke teli ni kame than kan lo laben ka prek nang sitong don alu hi sim sitame than lo student do han future ko pisi ke jam nangi ma person se claim nangi mal hailam san kan se meli dum so program pini mission pen bachon ni bon manili ta ning arong lo la so alam ka different felicitation program mo la smart men chiki te than nangi geda abong mo mar dum phan te thini lam the mane siar long lokote ning arong pen ke la so joine sinili mane wang lo da pen ke ning arong tikan lo dong mo mar dum pen chiki te than long pen career guidance sai ni te thini te than long ko la ke ni arong tikan lo ni so tende na chali sama phan desbe nangkin pen ki het ka isi ke opportunity la person dona okay ha nangli mane isi ke than pon ji la person nangni nge ke than ke la hala me ta ni ni don't follow the trending long follow dun ri mane non itum ke bang pursue degree nitum just degree pursue at ke non makai ke siksak do non makai ke un bolote skill hai mithang han to develop and ke align hai professional align hai course hai ka du to mission ko ha nitum degree pursue the mission un bolote APSC UPSC exam hai to dunang ko dan kapre hin itum charli me ko fit system un bolote non makai jo ke la professional hai course hai
and bote isi methang anta sakso ale long itu ini program bang ini tong sekot si binang nak lo apor ke citiro lo wai phis kame ibi vegji ini ke hang di nong lapen ke nang cerap nang cetodun ni mostly I'm really thanks for education EM Richard Tokbi. He's mostly helping hand for me, and thankful for Sir Municipal Board Chairman Morsing Terang and near me Johnny Tikathar that are presenting with us. And mostly I'm really thankful. This is my lab actually. Dinong Terang sir is coming over here, and the student strength, and I'm really thankful for him. That given a guide and given a strong speech for the student actually. So alam thebang lapulo je laso along nang chutong nang imalong akhai advocate judicial court along bogajan judicial court along ratan terang lang la hemdak amatlo lang listami hongni lo kebang phongwang lo lang thedut lo baduta chini but nom second time mang kebang alang listami kebang torapik lo mene sitami la anang palidon student unity student aja kong badonang ba mission nang methangar lokta without education without student is nothing in our society. That is most important. Dola Marap Energy Son Rongphar Karbi Anglong Live. Wo signify hini urmiar ni Karbi Kurusar Chingruma Maya Tumpen Song Be Inter District Bus Stand Athengno along kedo rong pharpi rong be akumlin along kang dukardo majamek kedeng pon Lason si jaime ka ting pen ada por phai ner ke pen pangcheng pon si ada por phai ke brachitim ansayang deng pichun ponlo Bangso kang dukardo malong KKCI mai phu dhon sing teron ben pherang ke athengno nang pachini dun ki nilitum bangso sai ke deng ponang kop alam theke kedam tang ahut ilitum anok bepi rong pharpi rong beki diphorong so pika sa pathu aklamadon ria thingnu sidolota bonstami Karbi Anglong Autonomous Council pen kaching thura mu ke wan pen flyover nang silam lo bangso jok ilitum anok bepi kumlina bang hadak pen nang tereksi ladak diphu pen manja kacheleng atowar 5 miles salong si puthot nang bithulo Bonda katerek phira jok rong pharpi rong be akar jong sitami aning ke oi aning gidu cepak langsi kedam tangan ni flyover silam bom hut sidami huni klanglo lahaya huni champang thirponang ji pupen KKCA pen huni champang thirponsi nona banki dipu flyover ki kim kirang sitami misen pen kimrang ponlong lo lapen puthor hadak non 5 miles along ki bi pon rong pharpi rong be akumlina long induk Ardom pon thunang jipu sanglang sangli along than thusi wo signify hiniar ni urmiar ni kardom karcho padopon lapen bangso kardom karcho laki ajada chiklo tami bonta chiklo kimi lapen urmiar ni bek tang jipu se Karbi Kurusar Chingruma amai pu dhon sing teron pen pinang ke thengno nang pachini dun bangso kangdu kardoma jai megalong Karbi Kurusar Chingruma mai Tempu mukrang asong rasinja asong lapen kaprek pasong atum penta chetong dunsi KKCA amai pupen nang pachini dun Anisia ku itu mana dak isticu ha tahun lalu sidolo hala dak bena masila dolong ta selama hu masila sobang nang kirung hon bang ham bang bang galida na ham bang galida masih bang sia ni ki masala bang so dolong ta mikin pena dolong bang nang pang dun hublo la so pochi le tum Kurusara mai pena dak sanglang sang lilo la pena ko le tum tim Karbi Anglong ele tuma kacing honaya CM sar alang lita munti pensi ni litong pan birta nang pilo je la so dolong ko pochi ki ruhuma ko pi manang tum Kurusara mai tum sanglang sang lira ko pina munang thanot khorot pati pusita me munang thara tum klem tha pusit tamala dak langlo la si phi bang aning gi thi nang gi thanlo ne phanang ki rung ponang tum ham pang le dam tong bang le de la pen konalo ne phanang ki bidam ye tim ta nang bi bere te ne tume no ke do mang hu ke do mang ram la si la ipi ki News Report Karbi Anglong Live Tang te pinya da babirta ke lapuan si kang ton paniklo